clear tu te chibai le vekule tuntum kan video a chuanin mizo thalai engineering line a kaltum engineer ni tumte tana hria tur poimo tak tak te tuntum kan video a hian en hawa zir ho kan tum le donani tuten nge engineer zir thei mizoram kwata tanga zirdan engineering zir zo a na tho theite mizorama eng department a tenge na tam mizorama na tho turom te mizorama na thok du tan engineering line a eng nge thaber ti te engineering te hlo le naruak om chungchang te tuntuma hian zir chhuwa kan tum le donani ole ma saberin engineering hi enge ni tuten nge zir thei ti kha han en taila mol mangdewa chuan engineering is the application of science and maths to solve problems a intini omzia chu definition tam takom theima sela maths le science atuimi tan chuanin engineering line a kalkha athani engineering zir thei dan chithum aoma mizoram kwata tangin tin diploma atangin chubaga chuan all india entrance exam atang tin ani mizoram state hian india rama engineering college tha sang sang zir theina kwata seat aneya mizoram kwata professional course zir du tan mizoram higher and technical education department hian entrance exam chu smarty antia state medical and technical entrance examination kumtin na bua sai thinani class 12 science pcm physics chemistry maths kami combination a 45% mark class 12 science mutling tan khan engineering line hi adil theini entrance kha apek theini entrance a kan tlingani chuanin kan rank kan merit list zir khan kan du na college kha mizoram kwata mi kha kan thlang thei donani degree course hi kumli ania kumli kan zu zo huna chuanin be btech degree kha kan nei donani precheng do tan chuan mizoram higher and technical education department chaltlang aizola zo fia thei ania tin tuna hian entrance exam form fill up du tan chuan fill up thei mek ani bokani panina chuanin diploma in engineering ania class 10 pass atangin class 10 a train lu theya diploma in engineering ania kumthum course ania mizorama po polytechnic school lungleya oma polytechnic school a azir thei bokani class 10 atangin diploma in engineering hi kumthum an zo huna hian be btech degree an nei velawa diploma in engineering ani deuh top mai ni tin mizorama engineering zir theina NITI zola le MZU a kan nei to boka branch thren khatero akim lawa amairo chu engmoza chu azir ve thei to ni tin kan hria tu chu mizorama hian NIT IIT kan ti tele India rama engineering top rank college tha kan tiang chia khan kwata kan nei lo wangin IIT te NIT te khatianga kan zir do ni chuanin mizoram kwata atang nilovin all india entrance exam kan beile ngai ni chu JEE antia joint entrance exam all india engineering top college IIT NIT kan ti hawa zir theina tura all india entrance exam ania heipo hi class 12 science PCM physics chemistry maths katiang combination nei ho tan khan a exam thei ani JEE exam hi clean har saber pol ania all india po entrance exam a clean har per anti thinani engineering branch a hian eng branch nge thaber hi zona atama kan tuina le kan talent azirte anianga tin natin zona job oriented base a kanzir du ni chuanin tuna chan na hi adanglam thei bokang mizorama chuanin civil engineering te mechanical engineering electrical engineering computer engineering le electronics and communication engineering te hi atlang puya kan nei ania alar pol ania chula po chu engineering branch strong chu oma amairo chu khang kan han soitak panga paruk vel kha alar zual anitani chuanin civil kan ti chuanin building sakte road construction tin estimate project le design blueprint siam te kha kan han hriat thei dan atlang pui chu nia tin mechanical lampang ani chuanin mechanic khol lampang kha anilea electrical ani chuanin electric siam lampang electric kai noi lampang kha anilea computer ni chuanin computer software te apps develop te website programming khatiang chi te kha anilea electronics and communication a chuanin
electronics le telecommunication khatiang lampang kha anzir le tani eng engineering branch ange Mizoram chunga na tamber ei po hi zo na common takania civil engineering kan ti lo thei lo ani achan chu Mizorama engineering na zong zong le department shanga exam thei zong zong post work za somsari somriat vel hi civil engineering post ani civil engineer ho hianin a post an hau deuh vek tila civil engineering post deuh vek ani thinani entianan MPSC na sangni le somni pakhat komina MES post som pariat alaka tekhan PWD department thoktura khanin civil som pasari architecture pakhat ani tani tichuanin branch dang kham tami alota tin JE post somli alak te po kha civil BE diploma in civil engineering civil ho tho ania khatiang ho ta na dil thei kha ani tichuanin PNE te PHE te tikhan department sang po khan an la tho ta amai ro chu za somsari somriat borwell kha chu civil engineering post kha ani de uzelani tin PHE te PWD PNE tourism UDNPA agriculture irrigation WRD kanti IWRD kanti te focus soil department kantia land resource soil and water conservation department te trade and commerce khatiang department sang khanin engineering post lampang kha anlakin civil engineering kha atam deuh ber zelani anse tur chu sarkar department a hian sarkar department a reng hianin engineering post technical lampang hi aum lo thailo thina atam ber polani thina chuwang chuanin technical lam lovin sarkar department hi akal hlei theilowa khamini wang khanin department zong deuh thowa hianin engineering related post thinani Mizorama engineering line ho big tan MPSC hian MES Mizoram engineering service exam buat sai thina kumtin deuh tho in engineering branch strong ho tan khan na ale thinani engineering branch engineering line tan service khatiang na exam sang ber kha MPSC hian a conduct thinani heiba ka hian MPSC hian JE post work te po alo la thina amai ro chu tun hnaya hianin MPSC hian group A le group B gazette post chin chau alak to dona wangin JE hi group B non gazette post ania chuwang chuanin MSSSB Mizoram subordinate service selection board MSSSB lamin JE post work tekha an la thung to donani tin MPSC le MSSSB nuaya lo po hianin department topin PWD PHE PNE kan tiang chi te khan JE chin te kha exam an manin an conduct thina department bok khanin an la thina ni Mizorama engineering post ming tele an hlo then khatte lo enila kan hriat lar bera chuanin JE le AE SDO post kha ania JE chu junior engineering ania AE assistant engineering SDO te antibok thina sub divisional officer ani boka kha kan hriat lar bera nia tin JE le AE hi direct entry post starting post kan tiang chi kha ania direct exama lu theinang chi kha anni khami JE atangkhan AE te tin CESE kan tiang chi khanin promotion kha oma amai ro chu direct entry lu na kha JE le AE ani thinani JE kan han ti hianin BE BTech le diploma kan ti te khanin an deal theya pay level hi 7 ni in cheng singa sangni borvel hlo kha an la thinani group B non gazette post ani group B non gazette post ani JE kha tichuan AE SDO kan ti hi BE chin chau khanin an deal theya diploma khan an deal thei to lova pay level hi 10 ni in singsari sanga borvel thlakhata khan an hlo thinai group A gazette officer post ania kha kan hria tangai ni post ming le anlal danin dotin han en le taila ama sabera chuanin JE ania JE zo khanin AE zo khanin AEE zo khanin SE CE ENC tenitani JE kan han ti hianin junior engineer ania promotion an mu khanin AE assistant engineering SDO kan ti kha anitani amero chu BE BTech kan han ti ho tan khan JE vani kherlo khan AE SDO tang khanin direct entry lu theya amero chu diploma atang kha chuanin JE atang lu kha angai ni kha BE le
diploma in an lo na chu ni ta ni ti chuanin diploma ho ka chu JEE atangin direct entry ani ta a ti chuan AE ya chuan AEE SE CE in C tiang khanin promotion an mu chho zel ta ni BE atang ve thung ro chuanin AE SDO atangin luta AEE SE CE le E in C tiang khanin promotion mu chho zel ta ni kha kan hria tangai ni engineering department big PWD PHE kan tia chu kan he tiang post a rank order kha om theya engineering department ni lem lawa chuan entinan agri department ate trade and commerce kan tiang chi ate khanin JE chau te post oma ti khanin JE post an la kha chuanin an tho chung zong kha JE ani char mai ni AE post an lak pon AE an tho chung kha AE an ni top mai ni amero chu engineering department big PWD PNE PHE ang khani kha chuanin ti khan JE train AE trangin SE kha tiang khanin promotion kha om chho zelani tin sarkar department a thoklo te tan po private company le firm consultation firm a tho tura tama atlo hi cheng sangria ta tanga sing ni fresher tan bi khan atlang puin ani thina MCEA Mizoram Civil Engineering Association MCEA hian BEB Tech khami BEB Tech chin kha chu fresher po lo ni se cheng sing kha sangriat ayatlem a chhorlo tur ti kha dan an neya dan an siama chu Mizoram a po kan hmang chho zel tura han ngai taila engineering line lo nadanga na han en le taila engineering line a kal ta na an van ne chu science background an nei ba ka maths an thiam boka wangin banking lampang te tin banking a po bank PO clerk kan tia te khanen an tling na sani Mizoram a civil service lama MCS MPS MFNAS MIS combined civil service exam kan tia te kha an pe thei boka an tling thei boka ni Mizoram po na thok du tan eng engineering post nge thaber ti kha en le taila computer electronics mechanical le electrical lampang kha chance athale thung mai theni Mizoram ka chuanin civil kan ti towa amero chu state danga te rampona ka chuanin civil lo kha an thajok mai theni chan chu company liante software engineer company kan tiang chi kha an tamwang khanin a thajok tila kan soi sual lama tin civil chu eng tiklai pon khoi phuna po na atama construction lampang te tam wangin a civil ba ka khan civil ai chuanin state pona chuanin branch engineering branch dangtan khanin chance a thajok tila kan soi sual lawang IAS kan ti te IES Indian Engineering Service ESE 10 tia khang te po khan exam theya SSC nuaya JE kan ti te tin banking lama PO clerk kan ti te tin army officer te railway lama te khati khanin engineering line branch engineering zirtetan khanin exam tur tam takha a omani kha chance athatna nia UPSC civil service exam atling tam tak te hi le an to par te hi engineering background nei anlon deuh vek zo kani chuba ka chuanin software company le IT company tam tak Indiaram state pona Mizoram state pona hian a oma chuwang chuani engineering line tan ka chuanin tho tur tam tak a omani Mizorama company lian tham a om lo wangin a om chuna te po hianin civil engineering line a po hianin civil engineering te hi an thok deuh fur zoka line dang tan hianin tho tur om lo ma zo kani ole engineering branch kan han soita ka te khan a thaber chu chumi khami chu kan ti thailonga kan tuina te kan tho du na mun te kan tho du azir pona danglam theyanga Mizorama engineering lam na kan thok du ni chuanin civil engineering chu a thaber branch thaber kan ti theyanga rampo na ero chuanin eng branch po kha atha kan ti theyang civil po ni se eng a branch po khani se atha kan ti theyang achan chu tho tura tam wangani Mizoram ero chuan civil kha a thaber kan ti theyani engineering kai hnoi ni lem lo na shim kan thok du ni chuanin eng branch po laila banking lama te tin UPSC ate SSC hnuai ate a inzi atlin theiveka chuwangin engineering line a khan eng line po khalo laila kan tho du azir khan a thavekani engineering line a kaltum ini chuan tuna kan han soita ka tang khan eng subject nge zirilat katan thang ti te khatiang chi khanang ma ni theu khanin in loin zo tanga eng subject po eng branch a po zirila ma ni tuina ma ni thiamna kan kala tai mataka kan zirani chuanin
hlo tlin hal mai lo mai la hlo tlin hun kha om nge the ni ti kha ka hin cha du bokani engineer ni tumte engineer lama tuite in zawain du sakna ka hlan chewani mangtha mutui vekule